Петр Шоркин кебезем жаблаутка. Пирнезим эпле чубашып партагын мазыр беде. Пирнезим де шахтлашах, ношкат мазыр. Мазым. Уразым бит дашын захларашы. Терсибек алдасын шак кебе пур халта сыксал келмеш. Вот падыр ел життіргенде онда хайзен евр жаблаутка. А ку Петр Шоркин сандерври куслав кадрыгынде өзім эпле ташлашы. Сыкса элгермегна пулдырмалла ташынже. Терзик ежетмін ба? Терзик ежетмін бе. Ага. Епшав дери еврда пшамбек пиде шухы камолда ташлаган зен плетни. Вот то чуна шактеш өзем, Толя. Каждый районда хайня еврле юрри, таши, анатризен, хайня еврле, туризен, хайня еврле, пирин. Мелегалас тоже хамара еврле, юрри де, таши де, тыткаланы де, калаши де. Амен достын. Пурныш хайневер адан забырат, шанелзек пырат, а кубыста еп курат тазан кунда, тульская хал уртларак май бадугат, чечек сем гунда. Малдан уртларак чевол. Терзех. Илем, епле гирнейт ал, дерези. Илемле шапла. Акын акшам дуянна. Кобзанде нумаяк болмайшынде, пужуихинже, Россия культуры, игинде біремеш, игинде биликімеш шол зенже адаланны программа банде. Вот перед Чувашской республикин президент Николай Васильевич Федоров, шак кобза искусство школне парнелері. Шаплаги. Шапла. Малашне де ажазене, хамырдан ер хаварас десе, вренце хаварас десе, Yorudajı cümle olarak azine melegalas interesine yavaştaras kubuspa kalma verençer yurlama taşlama purnışra vazam şakşulba kayajı kaymajı ancak da vazam ırıştıma vereneş. Şapla.